Hello, welcome back to our channel. We need to yogurt, dahi, doi, kenina kan timay ang chi hi kan siam don ni. A starter tour, a doi chi tur kha kan siam masa anga, chumi mang chuan kan doi chu kan siam don ni. Doi kan ti hian bong nute chat kha animaya siam har salo ani. Vainia hian plain yogurt le plain lau siam dan karon tilang don ani. Kan starter kan doi chi siamnan khan Amul Gold no khat hi kan la anga kan chuang so masa ang chuan so masak that na chu ama a bad bacteria shik lo omang te kha athatanga chuba ka chuan atak big du ani aso borbor khan kan gas ka kan offang chuan kan da dayang lukewarm lumlep lep ku ta khoi ngam tok thlengin alo dai deuh nuwa khan kan starter tur yogurt culture kan siamanga yogurt culture hian kan bong nute kha ati chedon ani yogurt culture chu bacteria lactobacillus le streptococcus te ani a chu chuanin bong nute a athlumna a lactose kha azuk ti chia a acid aron siam chhuaka acid aron tam khan pH level kha aron nyama chu chuanin bong nute kha azuk ti chia a aron khalta a soft gel ang kha kan lo nei ta ni yogurt culture chu marchashing akwang nen hian kan thlakanga kan siam chhuak don ani marchashing kwanga hian lactobacillus chishang shang kha a oma bacteria thachi ang kha friendly kha chu chuanin kan bong te hi eti chia anga munlum laya tuna chuan kan hungang kan munlum lai po hi ke chuan ka microwave chung ka manga hete aroma ka lo lang ang hian thuklum laya te le kan cabinet kan chauka almer noi mun thim lum laya poda the ani kan starter atan hian chen khat chuanin limbu apumin asiran zai ka an thlak top bok chinani atuk zing alo ni ta zan khwain ka uma darkar sari tanga darkar somni pali thleng apoi lawa chuan hei hi kan han la chhuaka alo khal thato mani kan bong nu te kha tuna chuan dahi chu kan lo siam to ang hei hi bol ania whisker Amul Gold le bom kan chuang song na tur le hi kan starter siam chu kan marcha hi kan la chhuak anga chuan hemi kan starter siam zong zong hi kan mang don lo ni fian ni tablespoon ni cha kan mangang kan mang nem lutuk chuan bacteria kha in produce nem lutuk anga an to tanga an choi tur kha an enge an nei seng lawanga anin enge chan lawanga chuwang chuan I kan bong nu te kha a in cheman lawanga at kha anga chuan atui don lo bok ani atui vek don ani khal don lo bok ani tuna chuan fian ni hi kan suak choka kan lo hung siang container a abak zong hi chu fridge a kan da thanga nidanga athar siam nan kan mang leang chuan kan bong nu te tur kan lo chuangang Amul Gold bom khat kan la anga a bom rock hi no khatin kan han thwa faya kan telbel don ani he hianin ati enge that lo pha chuang lawani ni danga phei chuanin Amul bom khata hian tui bom khat te ka pol thina no pang inan he em wang hian ka tipung ka timeya chuan hi kan chuang so le photang kan chuang so that khan akhal thadon kan ti kha kan doi siam kha chuan chuba ka ama a germs bacteria lo om ti kha athidon ni kan chuang so that hian kan chuang sawa ti hian chuan aso huna khan 45 to 50 degrees Celsius room temperature amo lukewarm anga kan da thlale phot don ani chuan kan na tur hi flash te po ti theya belpa ngai dek chi chin ne ya te po ke chuan in hetiang ang hot case casserole ang hi ka manga atilum tha a temperature kha ka kutin kan zuk cheka ka khoi ngam tok anita a chuan kan dahi kha kan bong nu te khan kan pol dal don ani chuan thatakin kan chopol anga fian ni velin ka pol dal ma sa phota khatya bong nu te a kan starter kha zuk thak pop lo khan hetia ti hian a in chopol tharwal du bi kani fian li dang kalale a tuna chuan bong nu te kha kan starter tura khan kan pol dal le don ani heti hian thatakin kan chopol leang kan chokanga ain chopol thato ka mo kan ti huna khan kan thla kanga kan bong nu te zok hi thatakin kan chopol leang bong nu te le kan starter kha in pol thaturin tuna chuan
hi kan lo du to ka nga towel hi kan la ang puan cha emopo aman the vek towel thiang lim fai hi kan la anga achunga kan da anga kan casserole kha kan chi nanga kan tuam don ani heti hian hetia kan tuam hian a temperature kha alo lumbel don ani kan dahi kha alum lai tur ani kha nisa kan va phawang chuan chu plain yogurt siam dan alo ni ta a tuna chuan athum le flavor rim nei chi kan siam ve thungang butterscotch essence chini le yellow food coloring heng mang hian flavor le athumna kan belang kan dahi siam tura khan chumi ma chuan container te a hian plain yogurt dahi a plain cheese kha siam turin kan thli chhuakang heta hian engma kan poldon lo wangin plain engma pol lo dahi kha alo ni don ani kan chinanga nakina hetiang face towel han kan tuam tha ang takhan lo da shi photila tuna chon butterscotch essence hi drop ni thum amo fian chan vevel kan polang arim an chak em hi pol ne mangai lawa yellow food coloring hi kan du dan rong alo chwa thlengin fian chan ve emo kan du za tang kha kan polanga chini hetiang fian khat ang kha fian nga kan pol bok don ani hetia chini tele rong te kan han pol hian ama ro rawa achat te reng nen khan achat na khatle min ati nyam pha mai ro chu acha jok shim shima ei lo ai chuan kan taksata nutrients ama mo ang chi hi pai nem emema ama lactobacillus khanin probiotic kha siam chwa ka khami probiotic kha engkhanin kan taksa na shik do tu te kha ati chaka chuan kan ru lama har sat na te muscle lampang tha lampang har sat na te kha ati nge apui atan pui china ati chakpha china chuan athan na hitam tak heart disease lampang te le bowel inflammatory bowel syndromes ang chi ho te po kha ek har sat ek khal pum lampang thalo ang tan te po khan ache mani ti hian kan han tron tani hei a plain zok kha anita a face towel in hei kan han flavor kan han pol vel khanita ti hian nisa pona ka phawa mai ro chu voini hi khwa thalo ma khwa dura chu wang chon in chunga hei almera hian in helai no hian ka da a hei atuk zinga lo ni le to ta azan khwa in ka da ni kan la chwa ka nga kan en chin don ani hei hi a plain zok khania hei hi alian zok kan thluma rong te kan pol kha ate zok hi kan han phel chinang kan enanga alo in siam time o lo in time o kan enang o he che mai nin mong hian khu khal thatop ama hi ain siam tha ani kan yogurt culture kha anung ti shat ani ti han siam tha a probiotic thatpak ani hei hi zinga breakfast sa kan apple don ani thil dang tenen ko ro ke ro chuan achalawanga acid kha lactic acid kha awma wang khan hei athum kan flavor enge butterscotch flavor nei zok kha anita a fridge kan dale photang hei fridge hian darkar ne changa kan du chen kan da thei darkar khat lek po da thei thawani kan han da hian ain set that pha ve ni ama kha chon alo votanga tui bok don ani kan en le chinang hei lo ni ta kan khoi chet ang khana ma he che theya anwai mi khu tui ti na ni lo ni kan enang tu na kan swak chwak anga ama hi ain siam culture mani khu in mong khwan culture ma no pang hian 20 ma hitia butterscotch flavor te hi anita a in mong khwan khu culture ja khu an eya an du le bel le zel hin e zo trap to ni kan china ama hi rim tui butterscotch rim te kha oma marcha kan siam kha ani wang khan arim kha khu ne ani marcha rim nam tur kha kan flavor pol khan chuan ka du aina thlum ma ka tia athlum hi no pangin an du box ya chuanin athik the ani mong hian a plain zok hi kan han vele chinang a plain zok hi chu hang du pa amai ro chu
athura chuan marcharim anam ani limbua kan siam ani chuan limburim kha anam ve ang kan siam na manra piang kha ama hian anam don ani hei hi doi siam na nikina then kan da thalenga chumi sia avoi ni siam na chona tui to em don ni voi thum thlenga siam theya voi thum kan siam to chuan athar yogurt culture thar kha kan siam anga ani lo pon dor mi kan lei mai don ani tuna hetiang ang voina kan video a hian atira changa marcha a yogurt culture siam dan marcha kwanga changa kan hanti lan na chante po mun chen khata chuan dora te an lo zwar me lawa le kha har sa a chuwang chang kan hanti langa ka fanu hi kan 8 tir china amel chang ki chang thura ti ni mai ru chu tui kya ka du le ati ni lo siam ve ula atui le tui lo te comment section in ron report le don ya kan video te min lo thira kan lo me bye bye ule